Точно за това България в следващите години, аз съм го казал и друг път, ще бъде прекрасно място за живеене в Европейския съюз, Обединен Европейски съюз, защото има малък брой имигранти. Докато в големите западни държави, които са богати, бяха богати и все още са богати. Путин. Западный ветер 5. Тогава събираш ти да живееш. Аз и ти отиваме когато с още 40 броя наши роднини и си намираме един малък квартал в Нюрнберг да го настаним. Как го избираш ти? Не го избираш ти. Как да не го избираш? Таких. Ну, конечно. Правда. Имя Прошу. Всяко хранене. Магнусайн. От Магна. 30 години Мебел Стил. Ръководството на Мебел Стил изпраща специален посъд. Телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо ап. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешуар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом. Матраци Блян. Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт. Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%. Матраци Блян. За да се събужда без усмивка, той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Целият проект е такъв, че и големото трио на Морис Равел. Две творби, които имат нещо общо помежду си, а именно това, че са писани в триото на Равел е писано непосредствено преди Първата световна война, а триото на Шостакович по време на Втората световна война. И реално интересното е, че това са две изключително контрастни произведения. Ще започнем с клавирното трио на Шостакович, ще завършим с клавирното трио на Равел. Il faut y aller justement, c'est aussi un acte peut-être de résistance d'aller jouer aux États-Unis. Voilà, le boycott, il faut bien comprendre. Il y a deux catégories de boycott très distincts. Le boycott des États, qu'on a pu connaître lors des JO de Moscou et de Los Angeles, des sociétés civiles. Ce sont deux choses très différentes. Il y a des mouvements aujourd'hui sociaux en Mexique. Il y a des mobilisations aux États-Unis, notamment cette expérimentation pour protéger les filles du travail de l'État. C'est une forme de contestation contre le pouvoir. Tu vois à quel point au Mexique c'est plutôt important en ce moment. Au Mexique c'est important, mais c'est un peu de salle de ambiance. Ce qui se passe au Mexique et ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une résistance en ce moment. C'est la Coupe du Monde, les 3 quarts des matchs. Elle est pas seule. Enfin, c'est pas un événement, franchement, effectivement, c'est-à-dire qu'on Fata cea mare pofti să-i aducă mărgăritare, cea mijlocie pietre nestemate, iar cea mică sose. Dragă tată, eu îmi doresc o privighetoare cântătoare și jucăușă. Bine, fata mea. Dacă o găsi eu, să știi că am să-ți o aduc. Le sărută pe câte ștrele și o porni la drum. Când veni timpul să se întoarcă acasă, a avut grijă să cumpere cele cerute de fetele mai mari. Не, любовь.
По поиску. Да ну ты, сразу понятно. Numai într-un singur chip ți-ai putea salva viața. De mi-ai făgădui ca să-mi dăruiești prima viețuitoare care ți-o ieși în cal. Mai simți așa norocos. Tu mi-ai dat lumea în cur. Курьер. Sunat la ușa ta și n-am răspuns. Odată cineva, dar nu. Așa că încheiem orașului. Ce dragoste pe care nu am întâlnit și nu așteptătoare. Епідемію називають при Дунайці те городище Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його, Щек і Хорив, і сестра їхня Либідь тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в полян. А в древлян було своє княжіння, а в Дреговичів – своє, а в словен у Новгороді – своє. Y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado. Da, du-ți, practic. Este Да, тянутся за водой. Он видит, ну... Друзья. Чего? Что может... Брати прийшли і сіли. Радим на сожі. Від нього прозвалися Радимичі, а В'ятко сів із родом своїм. Я люблю. Градус выше. А целый Трумпеты. и 4 выс... У сусідстві Дунай. Та їхні стоять до себе. Брати назвали їх братів. Informațiunii, premierul interior Ilie Bolojan a arătat că aceasta este o formulă paravan pentru PSD.
Dacă anunțul făcut de Liberare al Social-Democrației îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează toată România pentru a pierde puterea. Într-o postare pe PSD afirmă că se poate fără PNL, care pune de partid mai presus național. Fostul cinematograf Țiglina din municipiul Buhai. Вооруженных подразделений. Трампа обсуждение будущих договоренностей. Понадобится автомобиль-донор с исправленным сделок. Группировки войск Vederea creșterii eficienței energetice a imobilului. Un maraton dedicat donării de sânge se desfășoară până mâine la centru de transfuzie sanguină Berlad. Evenimentul urmărește ТНР на кадрах, которые добросовестных. Не могло быть такого, если он хотел построить его. Золотое полюшка. Тут строили крупнейший в мире отель для пчел. Он Игорь Щеголев. Don't know it. Хотя не... Таровск. Вон Времени, место подписания соглашения. Ранее сегодня президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. На фоне заявления президента США по Ирану цены на нефть ускорили падение до 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Министр обороны Великобритании Джон Он неоднократно выражал поддержку Киеву и значительно способствовал эскалации конфликта на Украине. С подробностями об отставке... Avem autoritatea portoară care trebuie să aplice regulamentul internațional de securitate portoară, SPS. Și mai avem și nave de gardă ale marinei militare care, la nevoie, sunt alertate. Deci, noi suntem bine organizați. Nu cred că avem vulnerabilități. Acum, putem discuta cum s-a ajuns aici și să intrăm în amănunt dacă doriți și să-mi expun un punct de vedere. Din păcate, nu s-a prea discutat, avem puține informații publice. În care evoluțiile rapide și spectaculoase ale tehnologiilor au perfecționat atât de mult echipamente care pot fi folosite și în asemenea scopuri, încât e relativ ușor să fie folosite și să fie disimulate toate aceste operațiuni negate. Noi nu cumva le aparțin altora, dronele sau bombele. Drona maritimă care a explodat recent în zona portului Constanța și specialiștii și președintele țării, Nicușor Dan, au explicat că e vorba despre avansuri tehnologice rapide la care nu doar România, ci specialiștii din întreaga lume caută reacții, caută soluții. Nu poți preveni forme noi de agresiune decât dacă ministrul Cioloș a atribuit lui Damă în Galați
și care avea în interior și modernizarea celor două fregate, Regele Freeman și Regina Maria, cu modernizare însemnând tot senzorii de luptă, pentru că navele acestea nu au senzori de luptă, nu au rachete navă, sunt platforme, nu au radare performante, nu au un sonar tractat. Deci dacă noi reușeam programul ăla, e bine să vedem de ce n-am reușit totuși, să vedem cândva, în altă poziție sau aveam în momentul de față o postură la Marea Neagră din punct de vedere al securității maritime, mult mai solidă, mult mai consolidată. Asta și din repet, a exploatărilor de gaze pe care trebuie să le facem. Noi să nu fim naivi. Și să facem orice să împiedice exploatarea gazelor din zona economică exclusivă, mai ales că acest gaz vorbiți și de capabilități radioelectronice, pentru că, uitați, revenim la zona maritimă, pentru că eu nu cred sincer că qui vont aller à la Coupe du Monde, ce sont des personnes très aisées, parce que c'est un budget. Je trouve ce qui est vraiment dommage, parce que ça enlève l'essence originelle du football, qui est joué par les enfants avant tout, qu'on soit garçon ou qu'on soit fille. Et là, aujourd'hui, moi, ce qui me manque, c'est un peu la notion familiale. Aux alentours des stades, les tarifs de chambres d'hôtel ont également augmenté de 55% par rapport à la même période l'année dernière, d'après le New York Times. À tous les niveaux, le mondial band annonce les retombées économiques les plus importantes pour la FIFA. On parle de près de 9 milliards de dollars. Вообще ничего не начинают делать. Неговата стека е открит през 1966 година, разполага с капацитет от приблизително 87 500 места след мащабни ремонти. 160 милиона евро, завършени в началото на 2026 година. Това направи най-големия през 1970 година, след като Звезда Бразилия бил разгромна победа с 4-1 над Италия в финала. Същия турнир ражда и мача, който музея до днес смятат за най-великия в историята на Pitäisi îngrijorătoare, tensionată, război în proximitate, operațiuni. времени нет. Прочутата Божия ръка, като феновете днес, разбира се, коментират politice, economice, general sociale, orice criză este și o oportunitate. Хорошо. Сидели за платком говорил: киш, киш, пошли гуси с крыльца.
табу.